uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Lona omi ngaphambili kwenu ngusipho esihle wakwaZulu mayelana eMkhaideni. Bazalwane nginobufakazi lana noma mdingi base ngizophoyinta lokho okuncane. Ngizofakaza la ngomkhuleko kaMeyi 18. Ngike ngavulela uma wami-ke 3 months back. Ube nenkinga nje yokuvalelwa zinyawo zakhe bezivuvule nesimanga yokuthi uma ungathatha inalithi uphuthuze kuphuma amanzi ngendlela ebezivulele ngakhona. Bathi ngibonga umkhuleko kaMeyi 18 engawuthatha ngawubeka enyaweni zakhe ngase ngamsindela naye ukuthi ngamubeka ey'nyaweni zakhe. Ngomusa-ke kaNkulunkulu wamsiza ever since abheka lo mkhuleko phindani waphesha zinyawo. uJesu Kristu inkosi. Ngibonga namusa-ke bazalwane, ngibonga umusa wokuba sentabeni kaJehova kabonile. Uwumusa kimi. Ngisuku ngabazalwane la ngiye ngabhukha-ke ngibhukhela uGumizona. Ngabhukha mhla ka-5 August ngibhukha baba wangiphendula wathi appointment yami ingomhla ka-31 August enyangeni elilodwa. Okay, ngayivuma izona bazalwane because ngihamba nginamabani. Ngifika la entabeni ngiphambi kwenu ngihamba nginamabani. Mhlawumbe bengingawaboni, kumele bengingawaboni bazalwane, but mina bengikwazi ukuthi unamabani engihamba nawo. Ngayivuma-ke izona bazalwane. Ekuyivumeni kwami izono ngayivuma ngeyi-31 August mhla ka-2 September ngacela ukubhukha ngibhukhele ngababhadisi. Wanginikeza kwami i-date ngababhadisa ngomhla ka-14 September. Ngibonga ukubabhadisa bazalwane ngokuvuma kwami izono. Engikubonga kakhulu nginomntwana lami engangimthathile ngifaka ey'koleni esedolobheni ngokhokha i-school fees. Angisebenzi-ke bazalwane and i-school fees salesi sikole sikhulu unyaka nonyaka because last year besiku-6,400 kulo nyaka su-7,200. So ukhokha upfront ukukhokhela unyawo zakhe. So ekuyivumeni kwami izono-ke benginalokhu ukuthi na bengidame ngiye esikoleni ngiyothola ifomu la-exemption ukuthi ingane bekwazi ukuyikhokhela ugovernment. Benqaba-ke nami. But nje ukuvuma kwami umbabhadisi wami wangisiza kakhulu because ngababhadisa ngeyi-14 kwathi la following Friday ingane yami yangena ifomu esikoleni ukuthi ma ukuthi bangifike esikoleni ngo-Monday ngizolanda ifomu. uJesu Kristu inkosi. Ngayilanda-ke ifomu linemidante eminingi-ke ngayenza-ke imidante. Kade ngihambile ngomhla ka-4 kule nyanga ngilanda i-report yakhe esikoleni. Awuyitholi-ke i-report ungakhokhile, awusitholi ukuthi stationary isengane engakhokhile. But only to found out ukuthi bangikhokhele yonke into. Le stationary yasithola uJesu Kristu.